Modern i elegantan dizajn. AI anoden sistem protiv korozija, otporna magnezijumska anoda, plus aktivna električna anoda, dolgotrajna zaštita bez potreba od zamena, Dual Enamel tehnologija na zagrevanje, super emajliran rezervoar 5 godini garancija, emajliran grejač 8 godini garancija, PUF izolacija za zadržuvanje toplina, energetska klasa B, AI Eco režim, AI personalizirana memorija za tuširanje, zaštedana energija do 18%, BPS režim, sterilizacija na 30 stepeni Celzijusovi, U-turn tehnologija na protok, 24% poveće sveža topla voda, pobrzo zagrevanje, pametni funkciji preko vašiot mobilem, Eco Smart funkcija, brzo zagrevanje do maksimum, inteligentno prispodobuvanje na temperaturata, BPS zdravo tuširanje. Edno rešenje za sve što vi treba. FS serija električni bojleri.